ev rengê kesk ku bi şînahiya xwe deşta Amedê dixemilîne perçeyek sor a ji nava piraniya xwarinên li ser sefreyên me ne. Mizaffer Eşiqli ji bajarê Manîsayê ya Tirkiyeyê hatiye Amedê û ji 3000 donimê zêdetir firingî ajotiye. Firingiyên ku li Amedê diçîne ji Amerîka, Kanada û welatên Ewropayê re dişîne. Topraklar bakir topraklar. Domatesi görüyorsunuz renk çok güzel. خاچی ئەم ناوچەیە خاکێکە بەردەوام بەرهەمی هەیە. ئێوە ڕەنگی تەماتەکان دەبینن چەندە جوانن. جۆرەکەشی باشە. ئێمە لە شوێنی دیکە نەمانتوانی بوو ئەم کوالێتە باشە بەدەست بهێنین. بۆ بەدەستهێنانی دەبوو دەرمان بەکاربهێنین بەڵام لێرە وانییە. خاکەکەی زۆر باشە. Ama burada öyle değil. Gerçekten topraklar çok bakir. Li gorî amarên walîtiya Amedê tenê par li bajêr li ser 127,000 donim erd, 376,746 ton sewze hatiye bidestxistin. Ji vê hilberînê 103,000 ton tenê firingî hatine bidestxistin. Di çandiniya firingiyan de ji 2000 zêdetir karker dixebitin. Çiyayê Bursayê bixebitiyê baş bû an li vir baş e. ولا أفراد باش بس بورصة سرس بيزو ساعات من جدار ردبو حتى شاشة شوندا أفراد قناة الشاشة ردبو مال مراهي بورصة إن شادر بو حتى دهات إيش مش مثلا تردكت حتى دهات مثلا حتى وادك دبو إيفاري بس دور ملات نكار إيه خدي مال نكار نزرا ملات كان سبي ورو إيفاري ورا أما تشتك يوم ياوي كيم افتنا باز مال خرونشتي من كيف شغل ياما نكيف شمات شغلي قديم وهوري نكهرم Ji ber hilberîna firingiyan gundiyên ku bi cotkariyê re eleqedaran dikarin bi qasî 5 mehan çandiniya firingiya bikin. Ew firingiyên ku li nav zeviyan têne topkirin li herêmeke wiha berfire li ber tava rojê têne heşkirin. Tenê li vê qadê di nava werza berevkirina firingiyan da 1700 ton firingiyên heşkirî têne hilberandin û ji bo bazara cîhanê têne şandin. Ji 13 kilogram firingî 3 kilogram firingiyên heşkirî têne bidestxistin. Ji ber ku firingiyên heşkirî têne hinardekirin, dahata wê ji firingiyên teze qat bi qat zêdetir e. اشتروه 170 تون عشق مالتي عشت به ڕۆژانە 170 تۆن تەماتە بەرهەم دەهێنین. دواتر ڕەوانەی کارگەیەکی دەکەین و لەوێ شەوە ڕەوانەی ئیتالیا، بەریتانیا، فەڕەنسا و ئەڵمانیا دەکرێت. المانيا داري وراه Beşek ji van firingiyên ku li Amedê têne heşkirin li bazara İtalyayê di pîzzayê de jî têne bikaranîn. Beşek jê jî weke sos û meze ji bo pêşxwarinê têne amadekirin. Maşallah dekak, Rûdaw, Amed.